Novi dan, novi paket i nove Jordanke. Njih ćemo ostaviti za kraj, hajde da vidimo šta mi je stiglo od sitnih stvari. Prva stvar, Burberry Bermude. Koliko je dobar materijal. Evo kako izgledaju, pozadi imamo ovaj vez i ovde na nogavici također imamo logo. Uzeo sam 36 broj koji nosim, ali iskreno mrka ga. Ako vi budete uzimali i gledajte tabelu za veličinu, pošto ja nisam. A možda i do pljeskavice koje sam pojao malo pre. Sljedeće što imamo jeste dres jednog velikog čovjeka, a to je Ja Morant. Pa što nisi uzeo Jokića? Zato što volim Ja Moranta. I imamo dres još jednog čovjeka, a u pitanju je Steph Curry. Iskreno, dresovi su apsolutno nešto što ubacim u svaki svoj hol. Sljedeća stvar koju imamo jeste ova Cineworld majica. Pakovanje kao uvijek verovatno bolje od majice. Još pakovanja i konačno majica. Malo razočarenje je to što ovaj put nismo dobili ni privezak ni stikere. Evo kako izgleda ovaj mali print i imamo ovu ovdje etiketu. Evo kako izgleda majica na meni, veličina je pogođena, ali vreme je sada da vidimo kako izgledaju nove Jordanke. Iskreno, već godinu dana već merkam ovu boju i sada sam konačno odlučio da je kupim. A iskreno, svi znate da GX nikad ne izneveri. Materijali, detalji i sve na ovoj patici je čista perfekcija. Ako slučajno želite neke detaljnije slike od svih stvari koje sam uzeo, možete da ih nađete u mom Discordu. Ako mene pitate, ove crno-žute su iskreno jedne od najlepše koje sam ikada uzeo. Zaprati me za još ovakvih videa. Ćao!